Okay, uzi intabire? Intabire urayizi? Intabire y'igitoki. Intabire y'igitoki. Warayibona n'amaso yawe? Aya. Ntabwo urabona intabire y'igitoki? Nanjye intabire y'igitoki ntayo nzi. U Rwanda rufite uturere tungahe? mirongo 36. 36. Okay. Bitangiye kumuseka. Twagiye. Kuva i Kigali, indege iva i Kigali ijya Nairobi ikoresha isaha n'igice byonyine. Ariko mu kuva Nairobi igaruka i Kigali igakoresha iminota 90 yose. Why? Utekereza ko biterwa n'iki? Aho yaciye i Kigali wasanga atariho wenda igaruka ijyayo. U Rwanda rufite ibibuga by'indege bingahe? Ubu ngubu hari kimwe, hari cyo batarafunga cy'Nyamata, ntabwo baragifungura. I think nicyo cya kabiri. Ntabwo baragifungura ariko nibyo bibuga by'indege mu Rwanda dufite. Yego. Uri umunyarwandakazi? Yego. U Rwanda rwagize abaperezida bangahe? Kwihuta. Ugiye kuva mu mukino. U Rwanda rwagize abaperezida bangahe? Hurry up. I think 5. Oya second. You think? Ntabwo muri game yanyuzanamo guthinkinga. U Rwanda rwagize abaperezida bangahe? 5. Kigali ifite uturere tungahe? Kigali ifite uturere tungahe? Akahe n'akahe? 3. Yego, Gasabo, Nyarugenge na Kicukiro. Thank you Martha. Umaze igihe kingana iki muri Kigali? Niho navukiye. Niho wavukiye? Imyaka 21. Imyaka 21 twakomeje. Okay, Kicukiro, Gasabo n'uturere. Kicukiro, Gasabo, Nyarugenge bagira ba meya? Meya yego. Ku turere dufite ba meya. Meya wa Nyarugenge ninde? Nagomba mbibuka ba meya. Meya wa Kicukiro wabagamo wakuriyemo ni hehe Kabeza ninde? Nyine aba meya nagomba mbibuka. Kicukiro na Gasabo na Nyarugenge bafite utwo turere dufite ba meya. Yego, ariko nagomba mbibuka amazina. Ariko urabishimangira ko dufite ba meya? Yego. Sawa nyine. Imbetezi urazizi? Imbetezi. Imbetezi ni iki? Imbetezi. Mbese. Okay. Shadia. Oui. U Rwanda rufite ibibuga by'indege bingahe? Ubu ngubu hari kimwe, hari cyo batarafunga cy'Nyamata, ntabwo baragifungura. I think nicyo cya kabiri. Ntabwo baragifungura ariko nibyo bibuga by'indege mu Rwanda dufite. Yego. Urakoze cyane. Nasoje. Twagiye. Fungura mic yawe ninde? Fridaus bite? Ibyiza. Utuye he? Luyano, Nyarugenge. Nyarugenge. U Rwanda rufite uturere tungahe? mirongo 36. 36. Okay. Bitangiye kumuseka. Twagiye. Mahoro, come over here. Twagiye. Mahoro, uranyumva? Yego. Are you ready? Yeah. Uri umunyarwandakazi? Yego. U Rwanda rwagize abaperezida bangahe? Kwihuta. Ugiye kuva mu mukino. U Rwanda rwagize abaperezida bangahe? Hurry up.
I think batanu. Oya se kandi you think ntabwo muri game yanyuzanamo guthinkinga. U Rwanda bagize perezida bangahe? Batanu. Mbwira amazina yabo. Kayibanda. Umwe. Habyarimana. Babiri. Paul Kagame. Batatu. Oh, ni bane. Pastor Bizimungu. Okay, ni bane. Yeah. Okay. Mutinge, uva ya mutinge. Twagiye. Uranyumva sheri? Mahoro. We turanahora. Ntabwo nzi ko no mu mizero by the way. You're so cute. Mahoro twagiye. How are you? Okay, twagiye. Ndashaka umbwire u Rwanda rufite gasutamo cyangwa imipaka ingahe? Iri official. Gira vuba. Izi mipaka zitatu ngewe. Uzitatu. Uretse ariko kenda Kigali. Uretse kapfungure comment abantu bashwanyuke. Umva. Ntunyibe. U Rwanda rufite imipaka ingahe sheri? Gasutamo zingahe? Gasi twagiye mutapiga screen zingahe? Hurry up. Okay, Maho. Oui. U Rwanda ruhana umupaka n'ibihugu bingahe? Subiza. Ni bine. Bine? Baseriyeze we. Bine. None ze ni gute u Rwanda ni gute u Rwanda rufite imipaka 4 3 kandi rufite Umva ngenzi itatu ariko uburyo nyinshi. No, ndakubaza. Iyi 3 ziyibwire. Umupaka w'u Rwanda na Congo, n'u Rwanda n'Ubugande. N'u Rwanda na Tanzania. Niyo nzi ngewe ariko nzi ko irenga. Oya se i Burundi banyura he? Nta mupaka bagira? Mu Burundi nta n'ikibazo. Aisha urahari? Fungura kamera yawe. Ahari dahari. Fungura kamera Aisha, fungura kamera. Reka ibyo bintu. Fungura kamera. Aisha kamera iriho? No, ndavuga uyu Aisha wundi. Ninde wundi ntari nabaza? Twagiye. Fungura mic yawe. Shadia mufungure kamera. Uranyumva? Yego. We Aisha fungura kamera. Ndi kuyifungura. Mutinga mic ufungure kamera. Twagiye sheri. Uranyumva? Yego. Uriteguye? Utuye he? Ni Kimihurura. Kimihurura mu kahe karere? Mu karere ka Gasabo. Okay, twagiye. Mu karere ka Gasabo Nyarugenge? Gasabo. Oya se. Kuko uzi impamvu se ndi kukubwira gutyo? Mpemukiye vuba nabaga Kabeza muri Kicukiro, mpemukiye mu minsi 2. Niyo mpamvu nyine ntago ndamenya neza. Kigali ifite uturere tungahe? Kigali ifite uturere tungahe? Akahe n'akahe? Uturere 3. Yego, Gasabo, Nyarugenge na Kicukiro. Thank you Martha. Umaze igihe kingana iki muri Kigali? Niho navukiye. Niho wavukiye? Amaze imyaka 21.
imyaka 21 twakomeje. Okay, Kicukiro Gasabo ni uturere. Kicukiro Gasabo Nyarugenge bagira ba meya. Meya yego. Ku turere dufite ba meya. Meya wa Nyarugenge ninde? Nagomba mbibuka ba meya. Meya wa Kicukiro wabagamo wakuriyemo ni hehe Kabeza ninde? Nyine aba meya nagomba mbibuka. Kicukiro na Gasabo na Nyarugenge bafite utwo turere dufite ba meya. Yego ariko nagomba mbibuka amazina. Ariko urabishimangira ko dufite ba meya. Yego. Sawa nyine. Undi ninde ntaravuga iki Muhoza uranyuva abandi mu muting. Mahoro muting Muhoza biti. Amakuru. Ninde muntu ufite amayiko? Okay twagiye. Mbwira. Ndashaka kukubaza ni iyihe mpamvu ikibazo ariko cyaranshanze. Ni iyihe mpamvu indege yivuye i Kigali ijya Nairobi ikoresha byose 1 hour isaha imwe, ariko noneho mu kuva Nairobi igaruka i Kigali igakoresha iminota kuva i Kigali urumva kuva i Kigali indege iva i Kigali ijya Nairobi ikoresha isaha n'igice byonyine, ariko mu kuva Nairobi igaruka i Kigali igakoresha iminota 90 yose. Why? Utekereza ko biterwa n'iki? aho yaciye i Kigali wasanga atariho wenda igaruka ijyayo. Guteze oya ni hicyo ngo urukumva iva i Kigali Nairobi igakoresha isaha y'iminota 30 gusa, ariko yava Nairobi igaruka i Kigali ikamara mu kirere iminota 90 yose mo. Utekereza ko biterwa n'iki? Ntabwo bizi. Urumva bidatangaje? Okay. Urakoze cyane. Mahoro kamuhiye. Ni ukubera iki indirimbo yubahiriza igihugu itagira video? Nuko yubahiriza igihugu nyine. Twese bashyiramo abanyagihugu twese bigashoboka. Bashyiramo abanyagihugu twese bigashoboka. Baseriye mbwira impamvu. Kubera iki tutayijyamo? Bafata akajugujugu ikazunguka buri karere n'ibyo bigomba kujya mu gihugu. Mbwira impamvu kandi nta kibazo gituza kiri giseriye. Oya nuko ari indirimbo iba ifite umwihariko kurusha izindi izo arizo zose. Oya se noze ntabwo ikiripo bikatuma nsobanurira igisubizo. Igisubizo nuko aho ndatsinzwe man. Ngwiki ndatsinzwe naguhaye opinion yanjye. Gusiyo ni opinion mpaye. Hanyuma ikindi kibazo cyanyuma nkubaza kuko wambanya akasa mutwe. Nukubera iki HIV iba mu nyugute nini gusa? HIV nuko ariyo ndwara ifite ubukana buri hejuru. Niyo mpamvu bayishyira mu nyugute nini? Koco uwo ntabajije nibo mutinga wenda gusoje. Okay, twagiye. Gaira. You're so pretty. How are you? I'm good, thank you. Where are you from? Here in Rwanda. Rwanda, where exactly? In Kicukiro. How old are you? I'm 20. Oh yes. Yeah. You're so pretty, you're so beautiful. Here's my question. Yeah, good call. Urimo kunyumva? Yego. Babarira umbwire. Wari wajya Rubavu? Yego. Wagiye n'imodoka n'indege? Imodoka. Hita gerageza ukarikire. Sheri,
kuva i Kigali ujya Rubavu harimo amakona angahe? Gereranya twihute urebye. Amakona, harya amakona ni amakona bahita katire. Ibi bicucu hano ntabwo ndibuze kubyihanganira. Ntabwo ubuze amakona. Nuri ruri muvuga neza byose, Kinyarwanda, English. none se ntabwo uzi amakona? Amakona nzi amakona kari mu makona nyine. Mu makona yego. So amakona kuva i Kigali ujya Rubavu harimo amakona angahe? Guessing. Ni 50. Urenze gato mvuge. I don't know. No, baserieze. Bivuga ngo kuva i Kigali ujya Rubavu harimo amakona 50. Oh yeah, okay. Inga amakona. Oh. Ni sisi nka 3 cyangwa no, nusaba comment baragucanga batagushuka. Do not read the comment. Baragucanga usebe. We mbwira wambwiye ni modoka? Yeah. Hari amakona angahe? Nukuri. Sweetheart, do not read the comment. Okay, ntago nabimenya nukuri. I'm sorry. Kandi uragiyeyo? Nyine ntago nagendaga ndeba nyine ntawe urabizi ntago umuntu. Okay, uzi intabire? Intabire urayizi? Intabire? Y'igitoki. Intabire y'igitoki. Wari wayibona n'amaso yawe? Aya. Ntabwo urabona intabire y'igitoki? Nanjye intabire y'igitoki ntayo nzi. Intabire ntayo uzi nubwo mbere yumvishe cyangwa numva ko ari igitoki? Okay, ndayumva ariko ntabwo ndayibona. Wumva ari imeze ite? Iba ikubwiye wimagina ko imeze ite intabire? Numva ko ari kiriya giti cy'igitoki sinzi. Wumva ko ariyo ntabire? Yego. Okay. Imbetezi urazizi? Imbetezi? Imbetezi ni iki? Imbetezi? Ntabwo ubizi? Yego. Ariko intabire yo urayizi? Ndi gukeka. Narayumvishe ariko ntabwo ndayibona. Thank you so much. Imbetezi ya Haruna hari nabaza? Haruna harageraho ra?